Nagragsakak ita. Ha? Ay sana all no kasta. Kat, anya ngay mo ti makagapo iti dayta kinaragsak mo? Ay na, saanin ang nakaltasan ti sweldo. Kaya't naasawan, nakabayad akon iti loan ko. Kasta? Ay, naimbag ka pa'y. Siyak, malayo pa sa katotohanan. Ay na, di ka madanagan, friend. Malpas tumaladay na. Di mo pang panunutin. Kaya't gapo tabuo ti sweldo ka na alak ita. Ilibre ka. Ha? Pudo ti bagbagak. Mapantay di center mall. Kalpasan ti trabaho ta. Gumatang taman iti sandal. Sagay sata. Ay na, agyaman ak unay. Agyaman ak talaga. Oh, adoy! Nagpintas, oh! Bagay mo da itoy. Ha? Ay unay kan. Nagngina unay daytoy, friend. Ay na, ibagbagakan ka. Ayos laeng, gapot na sagpaminsan. Iso aday ito yung ti alaem. O sige, sikatinag ko na ah. Wen! Alaem mo tam, ibabawi. Siya ti makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyaman ak manan, friend. Day, kasla sandal mo day ta imot mawanakaw. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpit na talaga na ya bakla. Awan bakunak yun kwa na. Saan ang naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla. Kitaan niya daytoy. Agbalor iti sangaribo a sandal. Inted na la kanyak. Un nga raw. Ay da, nagpintas mo day tan. Kut ala, o saram day ta nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Uwan, tatang. Ay na, nagpintas mo tinday ito'y best friend ko. Kung nagtumang ngamin ang may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha. Oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adyan, stop no siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip ngat ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamlano nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandak mo. Kan may sa nakalalaan. Che. Bakay! Slaytay ka pa nga, agsasaw nga may sa. Hay, marurudak nga rod lakay. Marurudak ka talaga. Apay mo'y! Dabaklakin ana. Kunamlano nakapimpintas da. Kat no agpadadamot la alaad. Ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wen lakay. Ti amuda siguro. Iso dalaan ti makabail agumatang. Payman. Agsweldo aktulang. Saan lang amay sa wenudwa a paris a sandal ti gatanga. Talo ko naman. Ha? Wen lakay. Bareng maestroke da gapo iti apal da kanyak. Ah. Ay, amon friend, adda na ibaga ni Marlene kanyak. Ha? Anya dayta? Amon, nagmayat ti panagsarita ta idi na minsan nga daw dito eh. Gapo lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay maganti rurod na kadata. Ha? Asino ti dakdak matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya ko mati basol takan ko na. Kan anya ko mati pakarurudan na. Kat awan mati dakas ngar aramidan takan ko na. Saan aya? Awan man. Ang bumbatan da di Soledad. Ay, Soledad kuna ata nagalas ti ugali na.
Na ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay matan ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Maumaak lang iti day a tao, ikalik asibib yan. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga araramidan takan kwa na. Mauman tulat ta. Sa dilo ti paparang bakit? Ay katam mo mat, nagsweldo at lakay, mapanak ijay center mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko tayman sandal akapipintasan. Niya? Ala, inakon lakay, excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Soledad. Unman nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana, nga isudalaang ti makabael agumatang iti ninginaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin apasikat kat. Ha? Anya laang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Aniha? Una na, putno ti bagbagak. At tiwag idaan no may papanlaeng iti panagsandal. Ah, kan may sa, adayo anapimpintasak ng isuda, nga uray bakbaketa. Aniya? Talaga ka maging matang kay ti sandal mo? Katuan, imbagak matkan ka agumata nga. Saan aya? Unay ka mateng. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man ta 3 inches a heels na. Amangan no nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit kan tapno agusar ka iti kasta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay baba inam. Anya pa ka ibaba inakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta oray 40 kon. Amukla ta ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kas kalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamutay. Ti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni, Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rugkan ka na ito ginatang ko asandal la. Oo. Makapaasar ka! Panaw! O anya, maibagay ka di kanyak dahi sandal ko lakay. Kita man unay ka na yan. Anya matenday talangan. Pas ka bibisin. Ayun, saan lakas la? Talaga nga, bibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumay. Bakbakitan ka nga, sandal iti kasta ka nga ti heels na. Abay, sana nasakit ta sakam. Nasakit Gaputadyak unay maipag na itinasayaat. Ang okay lang. Gaputan na pintasak mo. Anya, ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy! Anya manin at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang nga ruden ang nasakit ti sakam. Gapaw, tadi mo maipag na dayta. Ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairwamak to. Kat no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken kanyak. Anya, Tapno amom lakay, para nga min kanyak, beauty is career. anya?
Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamagayam solidad. Wan, nana, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman ak nana, ay wan gayam. Maibagay mo't lakadi kanyak deti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman ak manan nana. Ang mabiit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam, iti day ta sandal mo? Ah, ay na, agsaksakit nana. Ayos lang. Tinapatugkat na pintasan. Natayag kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda, kunak tan ano sa mutlat, tan nga agsaksakit day ta sakam, iti day ta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ta sandal mo, Ma'am Solidan. Ah, aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandalyo kin ni Ana? Oh. Oh, anong say mo? Ha? Ti amuyo siguro. Da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan mo timbagami akasta. Anya mo tanda tang ibagbagam. Ay di ka man aging didi nga awan amom. Ngamin, sipod pay, nayanak kayo apasikat. Naa? Pasikat kayo. Nyam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Nyam da kayo, half inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ang glance. Sigurado nga ado dagiti katrabaho ak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches asandal ko. Anay! Anay! Naligusak mata. Nagsakit ti saka. Anay ko! Tulungan da! Pangasiyo! Anay! Anay ko. Anya, nakitam lang arudan anatulidak dito agdan. Ngum kastapay la ti reaksyon mo. Ay, gunggunan. Anya? O anya, mayati 3 inches a sandalan niya. Naka-build ng self-confidence. Ako na. Nga man nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. Anay ko. No nga ije mall. Uno ije ka adwa ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Di eksakto lang, girl. Di ka ba alam tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na. Pangasim. Mga noan niya pa'y timaarami ko kan ka. Okay. Panawan ka pa'y ha. Inak ije kusina. Ay, Inak ko. danunan lagi ije. Grabe ti ilak da akakadwa. Ay, bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipag na. Anya ngay ita, natulid lang aron ijay agdan. Ay na, makapailag nga rin tila nga na idinatulid. Kasla pimpiman. Ay na, gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasan. Na itama iti agdan. Ish. No anya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Dahi talag paspasikat ti ar-aramiden na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli. Ket 4 inches di heels ti sandal na.
Nay, apay ngay anak ka chinilas ka mat, solidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, ha, adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong kakagapo itirurod ko. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatan. Damagampay laang salbag kakidi. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw tinimbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo idi 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumot nga main. Kunamlano ka ba alam nga ipagna? Day tati maganab mo dang nga. Anya? Anya, natulid ka, Jagdan. Wan, kat anya ngay kumati nakakatkatawa. May sangkamat. Inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklat ka ngagbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakan ka, akong di sandal ka pailaan. Day bak kumaaday ti awan hills na mo. Ngam 3 inches mo ti hills na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aro din Angam, sa bagay na puskol magkitaro pa ma. Di mo maamuti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel. No awan tinasayaat nga ibagam. Mabalin ka di. Panawan naklatan ditoy. Ang mga noan niya pa'y ti maaramig ko kan ka. Agung ungot ka, kaputi imbaga. Imbis sa panunutom kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya timabakaan ba kay? Ay, okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti hills na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita. Duang aldawan na di ka sumsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Awan bibiyang mo. Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma. No. Amom lang harudan akastoy da iti rupak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaag guuyong. No addaman aguuyong ka data. Sika Kan saan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakitan kan kunak mananay. Anya ko madagiti usar ang maibagay kan ka. Isu ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar iti saan ang maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Nay, apay ba kay? Nakamulong ka dita sangwan ang ti kalendaryaw. Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Anya katoy bakit ko na ya? Amukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan. Manon a birthday tinaglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mo. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura ba kahit? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang matima ika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak? Wun! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagaya mo no kukumarim. Ay na, thank you lakay. Punaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Aginanaka mo ta. Itay ka pa'y parbangon ngagpaspasada.
Saan lapar bango na? Pero nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Wen nga raw, apay ayakas talaunay ti regget mo agpasada. Amon pare, birthday ni bagat ko. Nasken nga agsagana akmot uri basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Uy pare, ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit, umayak tumamang paray. Una! Dagiti kayat na nga umay maki-birthday di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo ni Biryang. Bakit matan at talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na na. Kat no da magkaungad da ka no iluglugan nila kay na achiks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumuti bagbagada. Naumansan nila kay nakin ni Biryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kaya't mo asawa nana. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanon siya. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni Biryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apagsaganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa 86,000. Isuan na yunam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wey, ingkarkarigatak ti nagpaspasada kay. Dati kasta kwartak. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. Wan. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basketmon Biryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samot amin ng alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayong to Ag-birthday ka mat gayam Mari Biryang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayong to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram? Diyak kaya't timapan iti day ta birthday, day ta Biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na kamapan, tadi nakmut inimbitaran. Kaya no kuna na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran, ay diyak kaya timapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw, no di nakmut inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no saan nak nga imbitaran. Naskan na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin ng iti gagayim mo. Binagaakon ida. Amangan no adda di mo inayaban. Ay, gumuro da. Ne, ninsamot na namiling di agsibsibog iti masetas na. Wey, so. Ay, bakit mata ni nanamilingan niya? Ay, mapan kun sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, una. Amo, akasta ti ugali day ta abakay. Ala, ingka imbitaran bakay.
Apay, Biryang. Umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubang. Mabalin ka dimot malipatan ka. Mabalay nga itugot ko nila kay kau. Ay, katuan ah. Diyay nga'y manugang ko at anlaw. Mabalay nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kas nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, nana. Ayaban niyo amin ida. Ay, happy birthday, Biryang! Umay kaming tung araw! Nakitak mat nagtungtong kayo kini Biryang, nana. Ay, wag! Inimbitaran na kaon. Iso ang mapanak tumaki-birthday intong Sabadaw. Kunakon ka't nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay ikaw. Ay, mabalinggayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalinggayam ti ado nga itugot. Mabalin na. Apay kit din na saan. Iso apati dagiti apo kaw. Itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko. Kun kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin na ito gaw. Ay katayabak mo't nga rod dagiti kakasinsin kaw. Kasla kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni Bakay. Ay, isang pulitin lagi ti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti datuma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo ababoy ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisaganan ni Bakit Ay, sos. Dayta ka. Wait, umay kami pa'y agagayem mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam, ti gagayem ni Bakit Mau. Ay na, talaga nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan lang ay nilakay mo, nana. Ay, day ngay, day. Day ta nakatakdar di ta igay. Wan. Isugayam day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Day nakapuraw, iso ni bayaw kao. Day mo't nakalabaga. Day inauna abayaw kao. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, nana. Dagiti ba't dadumay day igay. Dagiti kakasinsin kaw. Kun kakasinsin nila kay kaw. Ay na, umanay kayon samutan iti may sadakkel adam truck, nana. Ay kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nila kay ko, iti nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay malt ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita nga agpayso. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglut-luto iti pansit. Pansit? Pansit laang nga sa ti sagana na? Hayaan niya mo't no pansit laang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus, kunak ano addalit saun. Ngamawan mo't ti makitak amatuntulo alit saun. Awan tilitson, nana. Kat no imbaga kadagiti kakabagya, gadalit saun iso ngay mayda, italaang aya ang makaraman da itilitson. Manuda makaraman itilitson. Iso nga imayda.
Katnoing karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag. Tapno laang umayda. Taday tangarod matlit sa unti umayda ramadan. Umangan kayo. Ado ti sagana. Ay, Beryang, ngayon na nga jalit sound. Awan ti lechon, nana. Nanginangamin ti baboy ita. Ang adomot ti sagana mi akarne iti baboy. Awan tigatan ko iti regalo, Beryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamon ta nalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasam may tinluto at mapansit. May sasilyas eh. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita bakay. At dapay laang nga tamot makunada. Amo mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakita tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anyangayin hanod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamot lagayam dito yung aglablabanan na. Ay, wan. Naurnong tilalaban may. Kasanaw, imbes nga glaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Beryang. Imbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Diyak ngamin naramanan amin nana. Tay di agsubliak amangala ko man. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyabot di pansit ngayon luto ni Beryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyo kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaraman na kurang itisoy na. Nagado ti sukana. Kan nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang itigatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaipos dagiti anak ko jay inala da nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Kag nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin kadimat asaan. Jay karni nang yawid kami. Si kangay nana. Ay na, siya nga silyasin sa yawid ko akarday. Na, nagadumatan nga eh. Ay katuan na, kakaiso na birthday ni Beryang. Jakit din mangyaway. Ay, kalukwanan no jakagyaway. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae. Nabayagan nga iso day ta kanya paray. Awan kinapudno na. Isumo ti pagtutungtungan na kiti babae di tabasit a kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta, idi ar kilaendak dagiti mamaestra. Amukon o sino tinaggapuan day ta nga istorya pare. Ay, amamam, kit asino da ngay? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Mileg. Nalay nga garamit iti istorya day bakit. Ilansa mo, tis istoryain na mo da jay. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, pagdagayam kastaan na pasama. Di bagat ko ti inalada, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Isumot lagayam. Akas talauna, iti panang perdida kan ni Bagama. Ken kastamot lang da kumare na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot da chismusa.
Nalaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang marites. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag ma'am, ta saan nakangap apahin ni bagay mo, kada kita mangmangag na nga, dababain pare. Apay kung maatutupan na dagita nga istorya, ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalak kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din kami na gito'y akakalugaran tayo pare. Apay nga ta, pakaragsakan dati mang perdi, iti padada ataw. Nanamiling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da biryang. Ay, wan, di kanay. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kup lang mo. Talagaan nalalaing dagiti anak da biryang, nana. Imaladakin ni biryang. Anya ko mangay kipaglaynan na. Anya ko mangay kipaglaynan na. Ayun gayam nana, ininbitaran na kan. Celebraran da kanukat di graduation di anak ga. Apay nga mom. Tatawan pa'y mati na ipalpalapayag kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo taado ka no ti sagana da. Ay sigurado amang isuputa. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaro babakay. Mabalin ka di mo't asaan. Nala, imbitaram. Tama nga no daki di sawon da amadi. Adun to aman ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din nagbayso. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsug da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Anya nga tano agabrod ka mait, abay. Ha? Apay pagabroden nak, Dordo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Dordo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da agapoy ti balasyo tao. Anya? Isu nga agabrod ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok di dua bakak, kahit no agkurang, umutang akpailaang iti pagabrod mau. Talaga pag-abroad ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatanga mo tay dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakan, pare. Sige paray, gatangam nga ruday, tay may sa bakak. Imbagla gastusan di bakit ko nga gabraw. Katang, no maka-abroad ni abay, agpatulod to kanya kiti package, kan adu akwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw, napadawatan nak iti kakasta. Ay pangas. Ay saan ka pangas, tatang? Pudno ti bagbagak. No kayat yu ti imported akapay, padawatan kayo to. Anya? Saan lang akape ti padawat ko? No di kat adapay creamer na Tsokolate kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya lagi din itatang. Patyan nakunakmait. Talaga nga agpiesta iti adu apasarabo dito'y lugar tayaw no maka-abroad ni bakit kaw. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasamak dito'y barangay tayaw. Saan ka na imot? Bastante kwarta. Ipagnam-aminan dagiti papilis mo nga agabroad. Bakit? Adto yan ti kwartang ramatam. Nagadumot tinday ta ang kwarta, lakay. Ay katwa na. Aramatam amin da ito. Tapno daras ka maka-abroad. Sige lakay,
Kaya't kumot talaga ti maka-abroad. Ay talaga mo't bakit? Agbalin taon analwan ti panagbiag ta no adda ka ni abroad. Sige lakay, aga-brodak nga rudan. Talaga pag-abroda mo ni ipag-abe kasinsin Duardo. Ay katwen kasinsin kaila. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apakilyan ti papanan na kasinsing. Ay kat ijay Hong Kong kasinsin. At damat la kakabagyan tayo nga ijay Hong Kong agtrabaho kasinsin. Pudno day ta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso napintas tubutan ti biag may kinibakit ko kasinsin. Baknang kami doon. Ha? Ay kat ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsing. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsing. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang ang nyag flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko ana tapno daras ang makaabroad. Anya ti kahit mawan ti rimaing. Sabon? Bueno, toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon Duardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado asabon kan toothpaste titad ko ken ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na Duardo, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapusaan. Anya laki din nanti rimeng. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti ado amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata kin daduma pa'y Saan kaminton niya agrigat kini bakit kaw? Bakit? At ka din good news. Kaano ka ngayong ag-flight? Nalpasan ti interview lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ay, ayos nga rin no kasta bakit? Agpadispedida nga rodain. Anya, agpadispedida kan, kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko. Okay lang, bakit? Sigurado mo na makadanon kay Jay Hong Kong. Parche ka, hindi ka kaisuna ababoy ta. Agpaskin ta dito balay, inton bigat. Nagsapa ka na nagpadispedida, pare Eduardo. Nagaruti may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tanay, sure metan ang maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwen nyo timangan, taadumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartek. Agbusog kayo kita Gadailay, ti ulog, Duardo. Nagpaskin kay di kalman. Kahit saan pa asigurado no maka-abroad ni abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni abay. Nalpasin ti interview na. Urayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, tatang. Isungag sagana kayon. anya ti saganak, Duardo. Ay ket makaraman kayon tun it imported adilata ken daddo mapay amakmakan niya gapu iti abroad. Anya, Nabanglo asabon ken toothpaste. Adan to pay pasurot na atwalya, tatang. ay pangas. Ay saan nakapangas, tatang. Dakkel to akahon ti ipackage kanyak ni abay. Ay na, palangwad da di aputot mo, Manong. Saan pa'y lang ang nakaab-abroad ni Abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nagpay ni teraramidin na. Iwarwaras na karagiti tataw dito lugar tayo bumaknangay. Babae ni ti panagabroad ni abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y ang nakatayab ni Abay? Unya raw, sa pa'y nagdakulan ti gastos ni Duardo iti panagabroad ni bakit na. Inla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kung nakautang pa. Uwan nga ron, Manong. Ay, pangas dahil di aputot ko. Awan babay na. At naka din good news, bakit? Wen lakay, inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalayngam tagtrabaho di Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wen lakay. Agpaw it kantaw iti package. Tapasikatak man dagiti karro ba?
Pasig to ag karne iti sidaag. Dagitin to ag kakaimas a putahe ti taraon kaw. Anya? Ayabag taw dagiti ko kumparay. Tapag pulutan ida iti ag kakaimas sa pulutan. Ibagak to kadakwada from Hong Kong with love. Anya? Ay katuwan, bakit? Ay no, magagaran ak launa yan, iti panagabroad mo. Umay ka man, di ba kahit? Ha? Anya ti aramidam, Eduardo? Ay kat, ag-flight tamuta. Anya nga ang flight asasawam di ta, Eduardo? Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya? Nag-flight mat gaya man ni ipag-abe, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ijay airport itay parbangon. Nakatayaban na. Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan niyagbayag at danton package ngay pawit na. Di mo nga rod liplipatan dya imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata kay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan na bang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Danag mo na ya. Number 1 kay ti lista ak amaikan iti imported adilata. Hey, pare. Addan ija abroad ni abe. Iti saan niya agbayag? Pauitan na kaw ni iti kwartak. Kan package siya naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga rod. Nadan ni Hong Kong ni bagat mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ay kayat ko pare. Adaya. Sige. Te bagak tukin ni abe, agumatang iti imported niya arak. Iraman nanton niya i-package. Ano? Nagkanasin pare. Ay talaga nagganas pare. Sikan ate at asawa na iti Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta ek man mo anyan ti kasasaad na iti abroad. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Eduardo? Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanagan at pain kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abe. Anya nga tan nga ti mapaspasamak kinkwa na ijay Hong Kong. Ay, tsaka mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abe. Eduardo? Apian ako namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan din na palabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanagan akong tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay nakadumog ka ngay masidag kanya, kasinseng. Problema kasinsain. Anya problema. Naglabas man na yung tibulan. Yung jak pa'y nakasarita ni Abi ijay abroad. Anya? Ay, ano kasta? Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ije Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ijay airport. So asigurado ang nakadanon ni ijay Hong Kong. Ha? Madanagan na katalagaan kasinsain. Sing-singirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayek nga agpaw titi kwarta. Nyam saan ba't tanyag parparik na ni Abe? Anya? Anya nga tanti aramidak kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpaw ni Abe? Nakitam naglugan iti aeroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport. Ay, saan antay? Pimanaw ako ni December ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abay. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan mo't nagparik na ni Abay? Anya nga tanti napasamag kan kwa na. Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, Eduardo. Ay, imposible Upat abulan na yun, asan ang nagparik na ni Abay. Kanayon pa'y naka-offline. Ay na, Eduardo. Agsapol kan iti panggedam. Tapno mabayadam dagiti utang mo. Agsasaro na unto may mangsinger king ka. Tatang, Daytan di bagbagak idikin ka, Eduardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na.
Kitawan ti maitid mo kada kamay. Tatang, Ayan jay toothpaste ko nga ibagbagam. Kitawan mait. tatang. Mangibabain ka. Duwar daw. Nakadano na kaun dito syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nasken nga ramidak da ito. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ka. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Amang kitak man iti pakanan. Mabisinak ka talaga. Ay, dajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Di tanti panganak, tanay. Jakon maibturan ti nakara bisin ka. Ne, nalawa mo't dito apakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babaya serbidura. Ni abay. Anya tararamidin na dito eh. Abay, anya ti kahit asawon da itaw. Impagarup ko nga adda ka ni Jehongkaw. Pakawanen nak, Eduardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imot ko a dokumento. Anya? Saan la asyak tinabiktima? No di kat adu kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid iti lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy anag-abroad. Anya? Kasanon dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo. Lakay. Ay, sa pa yung bagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapu iti hungkaw. Awan ti maramidak lakay. Iso asimre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid iti lugar tayo. Agawid tan bakit? Jak kayat nga dakalaing dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nak bakit? Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak ti nagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito na napasamakin ka, abay. Ay, agsingsingput ako na. Agawid tan, kat mga baruanan tan. Anya laki day. Sad batraw. Unada nga raw iting lies. Nasayat ba na nakamiris kan. Wardaw. Di pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamag kinkwana. Nairamraman pa yan. Di bakit baw? Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan ni Tibiyag nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Nakakatawa met daytoy nga istorya ta kasla makita tayo ti klase ti tao nga kayat latta ak pasikat uray no saan met kasapulan. Ni Soledad ket idi nagsveldo saan penganalpas ti aldaw ket mapanagad gumatang iti mamahalin nga sandal. Saan metadaykes ti gumatang iti kayat mo? Nem ti problema ket kayat nangay pagkita kadagiti amin nga mas napintas ken mas nanggina ti gamid na. Nakatawa pay taidi inregta na ti sandal na iti balay kasla adda fashion show. Amin na masabat na ipakita na data nga 3-inch heels na kit siyempre adamet ni Romel nga awan sa balinga aramiden no dikit mangasar. Kada ibagana ni Soledad nga napintas daytoy adamet sungbat ni Romel nga nasakit met siguro sa kamo. Data ti klase ti panagbiruan nga makakita tayo met kadagiti pamilya isuan na pakinggan. Ninggem ni Soledad ket saan nga agbaawat. Ti panunot na ket ti iskanda adu met talaga babay ti makaawat iti data. No napintas ti sapatos bueno sandal uray basit nga nasakit aktis da lain takayada nga aganda ken mariknada nga confidenta ningem adamet limitasyon. No sobra meten, saanen atis ganda no diket ti sirigat. Nakakatawa met tauray dagiti ka opisina, isu met ti kayat na nga pakaimpresan. Imbes nga trabaho na laing, ti umuna pampanunot na ket makita dagiti tataw ti baro na nga sandal. Kaslaba, mas importante ti panagpasikat ngem ti trabaho.
Kit idi imay ti eksena iti agdan isuti nang ikedeng iti amin. Adu kada tayo ti nakaaramid iti kasta. No adda baro nga sapatos wenno sandal. Kasla kaya tayo nga ipakita nga kaya tayo nga magnagnya nga elegante. Ningem no saan nga naanat ti tao mabalin a mapasamak ti saan anasayaat. Idi natulid ni Soledad saan laing anasakit ti sakana nabukol pay ti rupa na. Dayta tinang balin a nakakatawa iti istoryata dagiti isu met leng nga nang gidayaw iti sandal na idi isu met ti nang birbirok ken kwa nakalpasan. Ni Romel met ket awan pulos pananggasi. Imbes nga umuna nga agdanag, inuna na pay iti panangasar, ninggem adda met basit a kinapudno iti ibagbaga na. No saan ko mga nagpumilit ni Soledad iti sandal nga saan na kaya nga usarin, nalabit saan ang napasamak dayta, ti adal nga makuha titoy ket saan nga saan tayo agpapintas. Mayat met ti aginan nyo kenaksukat iti napintas agamit, nangemsaan ko mga isuti manggitura kada tayo. No agatang tayo, pilyen tayo ti bagay kada tayo, saan laing tao so weno tapno maingatan dagiti tao. Ti kinakomportable ken kinatalgit ket mas importanteng ngem ti panagpasikat. Nagustuak met ti mensahe ti drama nga saan amin na napintas ket bagay kadagiti amin. Ada dagiti gamit nga napintas kitain ngem saan met nga practical para iti maysa a tao. Mas naim beglat nga agbalin a simpleng ngem komportable ngem ti agpumilit iti saan akaya tapno lang may dayaw dagiti sa bali iti kamaudianan ni Soledad ket nangadal iti narigat nga wagas. Ti 3-inch heels nga kayat na unay nga ipakita isupay ti nang iturong ken kwa na iti pan nakatulit ken pan nakabukol. Isu at ti pudno nga kinapinta saan na may batay ti kangato ti heels wenno, iti presyo ti sandal, ti kinapintas ket makita iti kinapakumbaba, panaganat ken panangamoy iti bagay a may bagay kenka. No kasta ti panunot ti tao saan lang anapintas ti panakitana, no diket natalhed ken naraksak pay ti biyag na.